Puno vas je postavilo pitanje i pokazalo veliki interes za takozvani povratak Saturna. Kako nam je Saturn promijenio nedavno znak, prešao je iz znaka riba u znak ovna. Naravno, ovo će značiti svim ribicama, svim ovnovima, ali kao što ćemo vidjeti u videu i mnogim drugim znakovima. Ono što je meni zaista u zadnjih mjesec dana jako drago reći ljudima koji imaju neke planete u ribama ili u djevici, vas je to dosta pogodilo, je da li je gotovo, gotovo je. Znači Saturn je izašao iz riba, ono što je tu dodatno radilo težinu je to što je bio zajedno sa Neptunom, pa kako Neptun vlada ribama, cijela ta energija, ne znam gdje sam, izgubljeni smo, umorni smo, se osjetilno pojačala. Iz riba mora doći do nekog šprahfelera. No, šta zapravo Saturnov povratak je? Kada gledamo tehnički natalnu kartu, ako imate u trenutku rođenja, kad ste vi rođeni, udahnuli prvi put na planeti Zemlji, Saturn u ovnu. Njemu će trebati 29,5 godina u prosjeku, znači 28 do 30 godina, ali tu u 29. svi dođu do onog momenta u životu kada osjete, jao, je li ovo zaista moj život? Ja bi sad trebala prihvatiti odgovornost za neke stvari tipa posao, račune, porodicu. Znači imamo te osjećaje da nas je realitet sustigao. To se dešava u tom prvom Saturnovom povratku, kada Saturn dođe na istu poziciju gdje je bio u momentu kad ste vi rođeni. I to se uvijek desi oko 29. godine. To znači tehnički da je Saturn dotaknuo svaku kuću horoskopa i dotaknuo je i aktivirao je svaku planetu. To praktično znači da je sad moment od 2,5 godine kada ćemo osjetiti kako preuzeti odgovornost za svoje emocije. Taknuo je mjesec. Odgovornost za sve što smo rekli i potpisali. Dotaknuo je Merkur. Tko mi zaista jesmo? Osjećaj našeg identiteta? Sunce. Šta mi zaista volimo? Kako volimo? Koga biramo? Dotaknuo je Veneru. Šta smo napravili konkretno? Dotaknuo je Marsa. U šta vjerujemo? Dotaknuo je Jupitera. Imamo transaturnovske planete, to su Uran, Neptun i Pluton, koje, da budemo realni, do 29. godine malo ko osjeti. Neki ljudi imaju spojene njih na osobne planete, pa onda imali su neke događaje, nekakvog stresa iz Urana, nekakve zbunjenosti, izgubljenosti, čudne infekcije, nečeg neidentificiranog iz Neptuna ili nekakvu žešću prijelomnicu iz Plutona. Međutim, mi Saturnov povratak zovemo zapravo astrološkom punoljetnošću. Tu zapravo svako od nas osjeti onaj osjećaj odgovornosti. Aha, sad je red na meni. Kad mi gledamo čemu to služi, do 29. godine nama se praktički svaka planeta, svaka kuća horoskopa budi. Znači, mi ćemo manje više do 29. 30. godine živjeti onu priču koja je nama došla iz porodice, iz genetike. I to svi ćemo se prepoznati u tome, bez obzira gdje je stupanj svijesti. Ja nikad neću kao moja mama, moj tata, i onda se uhvatimo da smo točno to napravili. Da li zato što smo izbjegavali učiniti ono što smo osjetili, pa radimo kontra i onda skužimo da smo s druge strane, onog drugog roditelja, ili pokušavamo se namjestiti na onu priču koju bismo htjeli, ali to zapravo nalikuje točno na ono što smo vidjeli doma. To je zapravo ponavljanje sjećanja koje imamo iz one genetske osnove. I mi bi se tu u tom Saturnovom povratku trebali zapitati, ok, šta je ovdje moje? Jer kad krene Saturnov povratak, mi tada iniciramo fazu od sljedećih 29,5 godina, kad će se u kasnim 50-ima Saturn vratiti u svoj drugi povratak. I tu je naše zapravo pravo kreiranje naše karmičke priče.
Odnosno, šta smo tu napravili da je zaista naše? Sa jedne operativne strane kažemo da planetu u tranzitu osjetimo kada se ona nađe unutar 3 do 5 stupnjeva orbisa tranzitima točno iznad naše planete. Međutim, ono što je meni moja praksa od 20 i nešto godina pokazala je da kad Saturn uđe u znak, gdje nam se nalazi naš natalni Saturn, mi njega to osjećamo. Čak ga osjetimo i par mjeseci ranije. Naravno, kad on ide egzaktno preko te pozicije našeg natalnog Saturna, tipa imate ga na 17 ovna, naravno, kad on dođe tu na 15, 16, 17, 18, 19 ovna, tu ćete najjače osjetiti efekat, ali čim je on ušao na 0 ovna i dok se on pripremao prošle godine na ljeto, pa se tu muvao po zadnjim stupnjevima riba, već ste vi osjetili, ok, meni se sprema sad to područje gdje bi ja trebala preuzeti komandu u svom životu. Ono što bi ja voljela da se meni objasnilo ranije je koliko je to intenzivan osjećaj koji to nije stres, to nije ljutnja, agresija. To je lagani pritisak koji se kontinuirano pojačava. I ono što mi tu kao glavnu emociju osjetimo je strah. To je normalno. Saturn je strah. To je, ja moram u nešto novo, a ja bi zadržala ono staro. Međutim, tu neminovno dolaze i u obzir sad ciklusi drugih planeta o kojima ćemo nekim drugim putem. Ali ovdje Saturn prvo naleti sa strahom. Jao, kako ću ja to? To je samo znak da nama prvo treba mir. Ja moram stati. Ako je meni strah, to ne znači da ja ne trebam hodat naprijed. To samo znači da se ja trebam umiriti jer treba mi vremena da ja osjetim da sam ja sigurna. Taj osjećaj, ja sam sigurna, mora doći iz nas. Jer Saturn znači preuzmi odgovornost. I ja to stvarno ljudima stalno govorim. Čija je odgovornost što se vi tako osjećate? Moja mama mene nije voljela, nemam podršku od muža. Ne, to je krivo. Moja je odgovornost što se ja ovako osjećam. Ako meni nešto fali, Saturnov povratak je idealna situacija koja će mi se namjestiti da ja sad sebi dam ono što meni fali. Meni fali podrške od mog muža, odnosno ja to tako doživljavam. To znači da ja sama sebe moram ohrabriti malo više. Šta god da se desi, ja sam sebi tu i znači da sad u ovom ciklusu mi trebamo ići malo polakše. Jer Saturna kad se gura i kad mi sebi stvaramo osjećaj pritiska, mi ćemo dobiti šta? Prvo umor. Čim osjetite umor? Vi znate da je sljedeći korak tuga. Tuga. Sad mi to nalijepimo jer mi je uginuo pas, jer mi se nešto desilo, jer sam ostala bez posla. Ok, sve to stoji tehnički. Ispod toga je ja sam samu sebe ostavila bez podrške. I zato se to javlja. Kad smo umorniji, a u Saturnovim tranzitima mi smo umorniji, kad on ide u izazovne aspekte na natalne planete, konjunkcija je nešto što ja zovem stanje. To nije aspekt. Konjunkcija tranzitnog Saturna sa natalnim Saturnom, a to se zove Saturnov povratak, traje 2,5 godine. Od kada Saturn uđe u taj znak gdje nam je natalni Saturn, do kad on ne izađe. I prema tome svi vi koji ste sad rođeni sa Saturnom u ovnu, osjetit ćete, aha, sad je vrijeme da ja preuzmem. I tu kukanje ne pomaže. Nama treba više tišine, više odmora i više osjećaja samih sebe. Znači, kako god da se ja osjećam, ja sam tu. Nemojte istrčavati van,
nego taj kapacitet da mi nešto možemo iznijeti povećava se čim smo mi dali sebi veću podršku. Tako da to ljepljenje na državu, roditelje, to više neće raditi. Nakon prvog Saturnovog povratka skužit ćete da koliko god kukali, to neće biti bolje. I onda da ne trošimo energiju puno na kukanje. Kad ja osjetim da, dobro, ne moram sad svih 100 stepenica danas, mogu danas 2, sutra 2 i tako si rasporedim u sljedećih 2,5 godine, koliko Saturnov povratak i traje u vremenu, i tada ćete početi osjećati da vi laganom akcijom, sa osjećajem, imate taj dobar osjećaj sigurnosti, aha, dobro, napravila sam nešto, pa vidiš, i dodajete si podrške. Zapravo mi guramo tu energiju u sebe, jer sa Saturnom se uvijek mora raditi s druge strane na mjesecu i na suncu, a to je ja imam dovoljno suosjećanja za sebe, to što sam ja prije 2 godine mogla pogurat 5 sati, to što ja sad mogu odraditi samo 3, nema veze, to ne znači da će to trajati zauvijek, ali meni sad treba 3. I to samo znači da ja to mogu držati u vremenu i onda ćete sami sebi moći čestitati, jer to je jedini način da vidite napredak. I s druge strane, kako je Saturn naravno navezan na sunce, jer u raku i lavu je on u izgonu, tu se proziva ta potreba da li su drugi bolji od mene, joj oni jesu, a ja još nisam. Okay. Svi imamo u toj 29. do 31. te osjećaj. Svi su drugi bolji od mene i ja nisam dobacila daleko, no to je krivo. Jer taj osjećaj da se mi uspoređujemo samo znači da ja nisam sebe pogledala u potpunosti. Ja ne poštujem tko ja jesam. Ja imam svoje okolnosti, ja imam svoj tempo. To što neko drugi ima drugačije okolnosti, drugi tempo, to znači da ja uspoređujem psa od 2 mjeseca, na kojeg se ja ljutim da ne zna aritmetiku odraditi kako spada, i nekoga koji je završio, koji ima doktorat iz nuklearne fizike, i sad ja to dvoje uspoređujem. Mislim, mi bi se generalno smijali da to uspoređujemo, ali to doslovce tako izgleda. Kad se mi uspoređujemo s nekime drugime, to mi spajamo, Srbi imaju super izraz, babe i žabe. To ne ide skupa. Znači, jedini parametar koji je meni validan je kako se ja osjećam sa sobom i da li sam ja imala onaj osjećaj joj, pa ovo je moja priča, nema veze koliko trajalo, ja uživam u procesu. Da li je to meni još lakše nego što mi je bilo jučer? To je jedini parametar. Sve ovo ostalo je čisti goli nerazvijeni ego koji se tu isto tako brusi. Osim što je Saturnov povratak jedan od najznačajnijih ciklusa, mi ih imamo 2 ili 3 tokom života, prosječnog života čovjeka od 80-90 godina, eventualno oni imaju 3 Saturnova povratka. Mi ovdje zapravo sebi namještamo taj osjećaj stabilnosti i mira, jer na koga ću se ja nasloniti? Pa na sebe, pa naravno to je najsigurnije. I to je najljepši i najugodniji osjećaj. Ono što također, što sam ja primijetila sa svojim ljudima, kad Saturn dođe u izazovne pozicije, a to je kad je Saturn u kvadratu, pogotovo u onom zatvarajućem kvadratu, to će sad osjetiti jarčevi. Kad dođe u kvadrat na natalnu poziciju, tu sad moram vidjeti šta sam ja zadnjih 20 i kusur godina odradila. Tu sad mi je big finish. Znači, ako imate Saturn u raku, Saturn u vagi, Saturn u jarcu, Saturn u ovnu. Znači, kardinalni znakovi sad imaju taj ultimativni test. Da li ja moram u svojim odnosima malo više obratiti pažnju na to što ja radim? Da li to moram raditi u porodici? Da li to moram u svom profesionalnom životu, javnom predstavljanju ili sama sa sobom? U principu sve 4 pozicije će biti aktivirane. Tako da Saturnov povratak nije nikakva drama. Naravno, ovisi o tome kakav vam je Saturn, kakvi su aspekti, kakva je konekcija sa mjesecom, natalna. Ali ljudi koji imaju Saturn u ovnu vole sami sebe stisnuti. Zato što imaju osjećaj da koliko god da rade nikad nije dovoljno dobro. Onda da to ne ode u onaj despotizam prema samome sebi,
Tu stvarno tu akciju stavljati u vrijeme, dosegnuti cilj koji je ok, ja ga uvijek za 2 mjeseca mogu pomaknuti još dalje. Ali to da mi imamo taj lagani prijelaz svaki dan, napravila sam nešto za sebe i zadovoljna sam tu gdje jesam i uvijek sam odmorna, nekad počinjem akciju. Naravno, to bi pretpostavilo da smo krenuli iz te točke. Ja sam odmorna kad završavam to što sam sebi namijenila. To je znak da smo uzeli dobar tempo. Ne smijemo biti očajno umorni kad smo nešto završili. To znači da smo pretjerali i to će nam doći u vremenu kao rikoše. Umorna si i tužna si. Sve što vodi u tom smjeru, to nije dobar tempo. Prebrzi smo. Idemo polakše, idemo nježno. I onda Saturnov povratak donese onaj ultimativni osjećaj zadovoljstva. Naučila sam, mirna sam. Sad može dalje, daj mi šta god hoćeš. To nam je Saturnov povratak. Hvala vam i sretno u obnovi.